accu dogu gollan s'il te plaît accu dogu gollan non arrête s'il te plaît arrête t'es sérieux fala na bruno n'importe on me quitte mal alaikum musidɓe daroɓe Jama TV eɗen jije Bouba mi salmini on goto kala inde mum e yettere mum nden hande kadi en hewtiɗo e nder Jama TV hande ko samedi 3 septembre 2022 haray hiɗen ka émission Emba Minisi enen e jije Bouba no mbori tanom yehi ka suudu mo mi waɗi konko mi naati minni on so tawi woni ɗon e jaam mimmiɗo e jang no woni noon yo Allah taw kadi onon kadi e jiɗe ɗon e jang ka wonti ɗon ton e ko watta ɗon kadi mi andina on kadi mi landi ke tawi woni ndiyan saaju ɗan bonnanali on minen ɗan bonnanali men ko wattangol lila kadi e fayɓe ɓen e fi ndiyan ɗan siɗan saaji ha ɗan gayni iɗon andi canal jiɗinno ɗo courant jiɗinno ɗo gayɗen no ɗo fayɓen si ɓe yalti ɓe mema e potoji ɗin ɓe yahay ka kondin jara ɓe andali donc ɓe yahay kadi ɓe naata e tereji ɗi darnaka goɗɗum hara filji no ira hen ɗum fof no nder ton haray ko watta ngoyla moƴƴa e fi wona ɗum émission Emba Minisi ko onon e min enen fof jeeyi par ce que mo be no mari ko nista ka nder ɓernde mum ko tata hiɗa wanno ko wonɗa pay ko walla sah ka janɗa ɗo hino woodi ko waɗɗa tawa a jotto miitoɗa nista a faami jonno miɗo faala so tawi no woodi marɗo ko nisti hara o faalaka yo goɗɗo waɗu sifa ɗum si tawi woni ɗon ɗo noddomi ka 78 116 82 38 pour en yewtudu fi Emba Minisi si ɗum feƴƴi ɗon kadi mi sammini on nena gotoɓe an baba gotoɓe an kadi koko fewndi e ko feƴƴi laggine fewn ɗo komi faala yewtu fi mum kadi seeɗa ɗum kadi ko fi hon ɗum ko fi ɓe fayɓe e yummiraɓe men wonɓe feƴƴinde lagine
e propos honɗum o produit moɓe wonne yeyde ɓe waɗa lekki sonsoli walla lekki daame walla lekki ñemete e mi woni on e yewdude par ce que ɗum kala kay wonɗa e aduna on produit ji ɗin haray no yeyede ko waɗugol très tension e mum par ce que on andi o essay ko labbe ɗum waɗi wari debbo on wari ɓiɓɓe makko ɓen e ko feƴƴi ɗo ko kadi ko Conakry ɗum waɗi wari kadi payko koye tatoy noon a pew wara kadi yumma maɓɓe donc haray komi torto mi jeeja on ko wattangol yiila e ɗin produit ji mankata tawde hara ñemete on no ka cuuɗi walla sonsoli on naatay walla daame on hino ka nder cuuɗi mais sa yeyama produit on il faut lanɗa moƴƴa ha anda ko honno utilisitamo si waɗamo ka nder suudu ma par ce que ɗum ko goo deuxièmement kadi en foppuɗen andi haysi ko pompe yotox waɗɗa walla goɗɗum go sa pompi suudu ma ɗa duwa yalde ko yata 2 heures temps walla 3 heures temps si naata ka nder suudu ma mais waɗugol pompe on tun ha gayna kadi feƴƴa nder ton waalo vraiment haray mi wawi wide ɗa tawa e ko posoni hoorema ko Allah lanɗon noon haaji kon goɗɗo wawa e mum hay fus wona an wona min wona goɗɗo go kono noon kadi waltagol hoore mum kadi e sifa ɗin piiji hino moƴƴi komi conseil taw mo be kala ko wontiri si tawi woni sifa ɗum heɓima sa pompi suudu ma ndun a soki yew ko yata 2 heures temps hara aral ka suudu sa ari kadi sottu suudu ma ndun hokka ndu aération hendu naata e mayru ha anda vraiment ko waɗɗa ton kon e ko heddititi kon ko wata tampinde si naata waloɗa par ce que produit ji ɗin joni no wona yerede no hulɓinori mi anda ko filtrage ko ɓe filtri ko woni moƴƴa hara no ɓurti est ce que honɗum mais ka tigi tigi dal ko laaɓi ha laaɓi enen fof koye waɗu très tension e wattaneyila e sodugol ɗin produit ji hara en anda no utilisé yewɓe ɓen sa e hoore mum hara anda ko honno ɗum waɗirte e nder cuuɗɗin on faami ka so daari wano Dakar ɗo première fois koɓe moƴƴini ɗo o lekki sonsol wiyeteɗo honno rapide manda ko rapide walla ko honno koɓe waɗi ɗum noon sa sodinomo première fois sa sunninomo tun no sunninoɗamo a suusta wonde ka nder suudu par ce que a fof ma a heɓay no durma donc ɗum fof koyon wattan yiila e mum on tigui anda no wawi waɗi sankeji ɗi sotten kadi goɗɗi sa soddi tun a humi a naati a waali ke majji a heɓay probléme e majji ɗum kadi si on tigui humi ko ya yaltu walɗa tigi tigi on sah waɗa siko sanke na ya humu mon nde ñande soɗɗa mon a liila e mo ka yaasi ko yata balɗe ɗiɗi o waala toon hendu ndu wifa mo ha ko woni toon kon iwa si ƴettamo donc ɗum fof waɗi silan wolde wona ko tawata miɗo jonna wondema mi wolu ko pour honɗum okkidirgol e men enen hakkille wonɓe e wadde sifa ɗin piiji ɓen par ce que hino ko an hino ka mano ka oya on faami ko enen fof kafi donc sen feƴƴi ɗon mi jonni o numéro on ka 78 116 82 38 enen e Djidje Bouba embami nisi haray miɗo habbi o mi salmini on goto kala e inde mum e yettore mum sen wi ɗo mayen ka rési ndare sen heɓay ɗon clip goto mi salmina ɗo Hadja Fatim himo jooɗi ɗo ka caméraman kadima ka régie en e Djidje Wuri e kala liggotoɓe e jama allo 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 ok allo 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 jarama allo ok voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden mi rewa ɗo mi salmina Alpha Oumarou Bari neno gotago mi salmina ɗo kadi wonno Saydou Bari kankadi himo darde la direct ɗo e Jama TV haray mi salmini on mi landi kesi ɗon e jang mimiɗo e jang kono mi worani on tun émission embamini enen e Djidje Bouba toujours haray koyen wakkilo mo bendara ko tata hino waɗuno tawa hino nisti fewn ɗo o wolana en pour hon ɗum ta goɗɗo go kankadi waɗu sifa ɗum ɗon tawa on tigui nistoye est ce qu'on faami ɗum noon rewa paykum rewa mawɗo rewa suddiɗo e rewa jiwntutuko par ce que mo be no woodi ko ranɗa hoore ma no woodi ko nisti tawata si mo anduɗo ɗum o wattano on gandi no woɓɓe noyna si hanki no wonayno hande mi wattano ko mi waɗɗo haray miɗo habbi on ka 78 116 82 38 pour yen waɗu émission embamini donc ko noon tigui watten kadi rewren ɗo yaren hiroɗen Djidje Bella Dioli
Amadou Badiane kankadi o ndara lan chaque fois mi samina do kadi wono Modi Ibrahima photographe wombe de Rebos samina woni Amadou Geltape kanyuma e Mamadou en salmini kadi wono Lamine Ousmane en salmini wono Aissatou Kedjetou Farmata en tout cas Hawa Bari depuis Ngor salminen kadi Kouyaté depuis Ngor kani kadi be fop be salminama ko noddobe e salmini be Aslem Ray salminen kadi be Castor salminen vraiment kala no dodo hilan salmini mo goto kala inde munde nge yettore munde ido gandi ko no mi wodata don émission mengon ko ndaru weltoda landoda heba ko falda ko dum woni émission emba minisi enenge Dj Bouba donc ko ni watten mi andon kadi hunde wotere tay woni don jogi marchandise produit monanda hore mon ko kesso idon faala jama on andumo haray do wawi arde do e Jama TV yide me warana on mo publicité normal sponsorisation émission on me warana on publicité do non publicité on siko mariage watta siko denabo siko soirée afami siko jang alquran kala ko on tigi watta ko tawi da faala wadde visibilité pour Jama on andu fi mum be yi'a haray da wayarde do e Jama TV me warana ma publicité normal est ce que afami feƴƴa serata ako burti ko enen kafi meden sokoli maximum sponsor pour émission jidin moƴƴa do ka Jama TV donc sen wi don Dj ndare kadi sen habay clip goddo go han bombe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mun den e yettor min den do e cité ensemble waka mi wado mi salmina do Binet Diallo kanko e Musto Camara e ko mi habboto mami ko ha mi darata artay nane kadi ko wano den ko Alpha Jodara fendo himo jodi Allemagne mo yayi ton fi wadugol tourné makko kankadi en salmini Jibi Masi depuis do e Conakry kankadi o salminama salminen kadi Bakayoko salminen do kadi wono Dj Jam Baylo Kanté wondo Conakry wondo e Lama Sidibe en salmini kala wondo Guinée salminen Karmako Mamadou Winda Diabo nena Adama Virage hanki be noddan no be wadlan khas be ngelmi la moƴƴa Dj Bouba wana Karmako Mamadou wo ma ndarde hay menen kadi kamen jodi telimina do men darde ma idande ko enen wonduna ko junga men janduda ala men salminde mi salmini be kambe be wondi ben fo wombe lagine wombe darde télé on fo kadi be salminama e kala mo kala ka wontiri no darde Jama TV émission emba minisi kanung e Dj Bouba haray mi salmini on tigi mi antina on numéro téléphone on ko 78 116 82 38 c'est woni ko ba o payon wonda il faut wada plus 221 watta 78 116 82 38 pour yen waw yewtude do wolen fi émission emba minisi ko hondu nisda noddu ka téléphone do yewtem mi bangina na Jama on hida nisi dum fita goddo go wattu donc si dum no feƴƴi hidon andi dan problème dan dian mi tetanta ko fi yewtugol ndian dan ko saaji ko parce que pay koy il faut jogito don faybe e kadi watta no yila onon tigi moko babbe parfois moko ba hino yalta tawa pale do watti den hido bowri o tippa ka bowri hara o andali ino wawma helde no wawma hubude tawa sonjete si on tigi yaltay yo watta yila ka o tippata ton o watta na yila e pale de o watto den kadi parce que no wodi pale danda hore ma de wata ko yaadade e o yaasi ko buubi ko si tay padde no bowri ka tippataɗo no ɓowri an yaho hiɗa teddi ko haɗa e ma memde leydi ka tippude ka ɓowri ɗon donc ɗum no fof so yilan haalnan ko pour yon andu danger no woodi so tawi woni ndiyan ɗan saaƴi hina pay ko tunde hay mboko baɓɓen hoore mum parfois iɗa wawi yaade sah tippa ha sikka ko an woni ko an tippa ganduɗa hoore ma tawatana ko duwaɗa tippadi en tout cas komi yetton ko wattangol yiila si ndiyan dan saaji e fo watane yila jogagol potoje den ka yaasi yugol leggal no dari tu jogongal walla nyandi no dari ni jogongal o ganda ko hondu woni sengo do maggal en tout cas halay hino hulbini est ce qu'on fami fay ben kadi si ndiyan dan saaji ko jogagol fay ben vraiment jogobe moƴƴa e kadi si dum feƴƴi mi anton kadi nebata bientôt ouverture école on faybe be ala kaydiji ben be ala kadi ben taw accu ha wona ko faddi jango woni ko école uttata immo don toppitagol fi kaydiji mabbe on so njayon so njafay ben
tampina golloɓe parce que si tawi woni hiɗa andi paykum ma ko ala kaydi jibinande hiɗa faala yo janngu ɗaɓɓon mo kaydi ndin feyno ko vacance on fuɗɗi ɗon annduɗa si Allah jaɓi o ane ɗo minada yo ɓiɗɗan jande yo ɓeyno tun école gasi yaha toppitoɗa fi kaydiji makko on ɗo yo innu école hewti ko awtata haray kaydiji makko ɗin heɓike mais si heddike une semaine walla 2 jours walla sa acca ha ñande falɗa mo naɓude yaha noon inna e addi mo fi janngol ɓe landoma kaydiji ɗi ɓe lantoma ɗin inna ala ɓeydema ya yilto ɗaɓɓoya kaydiji ɗin hewɓeta ɗi heña wonno no wawi wonde hara ɗa mari sabu sa ya heɓa kaydiji ɗi mais arogal ma hara ka ɓe ƴetta élève uɓe ɓuri janngol ɗon hara feƴƴi on ane ɗon payko makko hara ko wata janngude ɗum wona erreur paykum ko wonta ko erreur ma an parent jon babira on duwaɗo mo ɗaɓɓande kaydiji ɗin on donc haray miɗo tori o mi jiiji on mo be ka wontiri fe on ɗo ni on andu ko ay mois de septembre on wonɗe mi sikkiti nduɗo gasi ha ma Allah si octobre gasoya si fuɗɗen fi fayɓe yo janngu ka tigi tigi immoɗen fewn ɗo toppitoɗen fi kaydiji fayɓen ɓe ala kaydiji ɗi ɓen fof yoɓe toppito no fayɓen heɓira kaydiji ɓe wawa janngude ko jande nden woni ko wallata ko ɓe wattanta en noon enen ɓe marɓe ɓiɓɓe ɓeranɗa hoore ma a naɓi ɓiɓɓe ma ɓen janngugol soit disant ɓe janngi jande nden ɓe yiɗande 100% ɓe yeytikema janngol ngol weltaɓe hannde kadi a forcé a ndere tawi vraiment ɓe janngata si ɓe innima ko métier ɓe faala naɓɓe métier ko ta fortu situation par ce que no woodi neɗɗo ka fortata mo tawata hayso waɗanima ko fortoɗamo kon nafoytamo kala ko goɗɗo forsa o waɗina nafata kadi fortuɗo mo par ce que o janngirta no duyra noon hay o janngi o heɓata baraji walla du'a o ko du'a e mum kon donc si hewti ɗon kadi ƴettumo naɓamo ka faala ɗon wallamo ɗon o jannga ɗon par ce que no waɗi contrainte ji dokkeli buuyi kananda hoorema enen fay men tawa no faala piiji goɗɗi goo innen fayɓen watta ɗum te Allah wlan ɗon e ko moƴƴi kon ka o noddirma o ko ɗon woni ka nafoore ma nden woni donc haray komi torto mi jeeja on ko ɗum ɗon watten fayɓen wallugol ɓe heɓa kaydiji ɗin ɓe jannga si ɓe janngi ha e niveau goɗɗo goo ɓe ni kadi ɓe faalama janngude métier walteɓe ɓe jannga métier wota ɓe wow no woɓɓe wayi a jannga métier haray no satti hino hulɓini donc si ɗum ɗon iwi ɗon en yahay ka régie dareta woni en heɓay kadi clip goɗɗo go par ce que hande jama o langani ndiyanɗa no saaji ɓandi maɓɓe ɗi no ɗaati fewn ɗo noddugol ngol heewa comme no wowiri noon mais toujours ɗo numéro téléphone on ko 78 116 82 38 pour en yewdu ka émission embaminisi joni mayi ka régie ndare sen renti e hande clip ji ɗi DJ on hande mi anda ko ɗum ɓandu safi hande ko fi giggol tum ɓe woni men e tegande ɗo hande alka ɗuma ɗo ka rési ɗo hande no weeli ha par ce que giggol ngol no dogiti ɗo ko Din Dawda ya feƴƴi ɗo ken kadi o inni o suɓuɗo ko falaɗa mi sodante Din Dawda ya mi salminima ko wonɗa ton ko Belgique anniversaire on ko le 22 octobre a faami ka ko iPhone mi anda ko jelu iPhone ko jelu ɓuuri forde fen ɗo kanko mi faala a faami ka pour no famira teddugal ma voilà donc sen iwi ɗon musidɓe mi salmini on no wori tan non andi ko Samakala naadi sooɓe ko sooɓe kadi addi Samakala en salmini yetta sooɓe si yetta sooɓen en salminiɓe par ce que yetta sooɓe ɓe nottaka Jama TV ɗo mi anda ko ɗum waɗi miɗo andi noon ka bimbi ɗo hande bimbi on no wetiri ɗo ni yetta sooɓen lottoɓe ɗuuɗatade handi ndiyan ɗan ko 6 heures du matin ɗa fuɗɗi sajude ɗo noon mi sikkasi ɓe immi ke feedo ka ɓe immoto ɗon e ndu hendu walndu wifude ɗon si ɓe mema sintere ɓe yaafomi noon ɓe yaafomi de kono noon ko il faut ɗum komi takki ɗon kon ko il faut ɗum yetta sooɓe ko il faut ndiyan ɗan meme a faami ndiyan ɗan e sabunde seeɗa e ñampe voilà on tigi mema ɓandu yetta sooɓe kono mi woni e wolande ka wonti ɗo wo baylo so photographe anani komi haalama kon ka voilà mi ala koye takkade an on ko ɗum mi wooli voilà musidɓe
mi salmini on goto kala e inde mum e yettore mum nde e yettosoɓe ɓen yoɓe wattan yila de yoɓe wattan yila ka émission emba mi nisi ɗo sa immike ndiyanno saaƴi fi hiɗa janga a ronki lotade micro mon nangita de nawna hoy koye nanga on tigi goy ndiyan ɗan waali saƴude hendu waali wadde a immike a lotaki a yalti nawnara nder nde wopatama de koko wiyete lotagol ko lekki kono ɓeya yettaɓe nde yettore ɓe anda voilà ɗon andi mi arani on ka fika fay ɓen arani on fika fay ɓen fi jande maɓɓe nden joni noon nane ko mi atakuno ko mawɓe maɓɓe worɓe walloɓe ɓe ɓe heɓa kadiji fiyoɓe janggu ɓen no laaɓi ka ko ɓen mi wolani fewndo yoɓe prépare fino paye ko jangira ko paragol maɓɓe ngol ko ɗaɓɓugo kadiji ɓiɓɓe ɓen ɓe namɓe ɓe jannoya on andi on to heddi ka heddi ɗon ko si paykun kun ɗaɓɓanama kaydiji ɗi naɓama yoɓanama inscription ko duwa waɗede kon baba makko dawi yeyi golle ko nene makko e makko heddi ka suudu paykunu duwa yaade ka école 7h30 tawa himo ka damal école 8h0 ndeno sone tawa himo ka nder cours o jangi o jippike 1h kanko o yahi tay e 15h ɓe nattay 14h30 minni normalement no duwamo tawde ka damal cours 15h0 haramo ka nder cours joni noon polle jiɗi honto woni pay koy gogoɓe dawata ko naɓude ka école tarduma on hara no heewi si tawi woni fay ɓen tardali yewgol ka école bimbi ɓe ɓoyay tarduma kiikiiɗe ka jangitoygol écoutez la moƴƴa de komi woni wolde kon mo be mon yo gento la moƴƴa watta ɗum kadi ka hakkille mum ka nder cuuɗi on andi mini bimbi o tardali o jangoyi o jippike e 1h mo duwa ñamude normalement e 1h30 mo duwa ñamude so ñaami 1h30 o foto ɗon 1h30 ha e 14h30 walla 14h20 o buusa o yaaka école 15h0 o naati ko noon to probléme o woni on kadi komi woni wolde ɗo ko noon koko woni e wadde e ko waɗi kadi ko waɗoyta kadi mi woni wolande on ɗon honto probléme ko waɗi ko tardinoytamo kiikiɗe kon ko on yumma makko duwaɗo yaade marché ara defa jonnama ñamete makko on e 13h30 walla au moins 14h0 tawa hara o gaynal defde pay kun arta hewta e 13h30 hewti ka suudu o jooɗo ɗon ha wona 14h30 14h40 15h moins 10 ñeeri gasali on nami yehi mi jangoyata pay kun ko faala kun jangoyde e hino o ñamali ittunoɗo kooƴe bimbi an andi ko 8h o itti kooƴe an andi ko yalti 10h réclamation o ñaami ka ñamuno ɗum ɗon o arta wonta kadi ha e 15h o ñamali inna o yaw jangol musidɓe on mo ñamali ɗin ereji ɗon fo miɗo landi on est ce que on so naati ka nder classe o jooɗike ga duwa jooɗe ɗon o jooɗo di eɓe o duwa joddu ɓen ɗin bindi windeteɗi yeeso makko ɗon est ce que guite makko ɗen yeyi ɗin min miɗo wi oe explication ko maître makko walla maîtresse makko wolantamo ɗon kon est ce que ɗum naatay ka hoore makko miɗo landi min noon miɗo wi oe ko non onon mi anda ko honɗum wiyoton min noon miɗo inni oe natta ka hoore sabu ko honɗum waɗi neɗɗo mo ñaamali ko jangete yeeso makko ɗum wata nadde ka hoore makko ko windete yeeso makko o wawata ɗum yiide
o wawata yiide on non si yaw yaari non ha ɓe waɗi compo o woni ndaare o heɓaali hay fus sikku ɗon ko kanko woni sabbo o heɓaali hay fus walla ko defoowo duwaɗo mo jonde yo ñaamo haara on ko on waɗi ha waɗi ndaare min nde mo landi kala min nayi ko omo jonnal mo ñamete ko kanko waɗi ha waɗi ndaare e musidɓe sonnaɓe jogiiɓe ɓiɓɓe mum ɓen ɓe moodi mum woni e wallitade e ɓiɓɓe mum ɓe jannguɓen si moodi mon timmini ko duwa kon e fi paykun kun yawgo janngon ono kad timmine ko duwa ɗon kon e paykun kun fi yo yaw o janngoya bimbi subaka findimmo 6 heures findimmo lootamo wattamo laaɓuɗi yarnamo o moyen ndiyam wulɗan hay sa jontamo mburu waɗamo meew o yara rendu wula kay o immo noon o yaa ɗon mo wawi janngude ha e 10 heures réglation so yalti o sooda mburu makko o ƴakka o yara ndiyam makko o yaa o jannga si ɗum noon feƴƴi yahu kisanka kurima defu yaw ɓiɓɓe ɓen arta e joni ɓe duwa ñamde si ɓe yaa janngol ɓe ara noon ɓe tawa a defi ɓananaɓe ɓe ñaama innaɓe feƴƴe foto ɗon naya ñaminɓe tun kadi akkitaɓe ɓe yaaɓe waɗa bordo baddare ɓe jokka fijidal maɓɓe non koye ɓe ñaamuɓe haara innaɓe yaha e waalo ɗon ɗa foto ɗon faami ɓe yaha ɓe waalo ɓe fowto ha ere maɓɓe janngol ngol yona innaɓe ɓe yawɓe janngoya an kadi a timmini mais sa waɗa ɗum noon vraiment hiɗa tawa eko bonni jande ɓiɗɗo ma on par ce que payin kun si e janngol o ñamali o wawata janngude o wawata surtout ma kikiɗe andi bimbi fof no waɗo masala par ce que hara rendundu gaynali finde ɗon fof ɗum waɗo masala mais kikiɗe après midi o mo ittano koƴe normal kadi en même temps o yaha kadi o soƴƴani inna kadi o janngu o anda ko jangko he ɗum sattay yaafo ɗon mi noon ko conseil tumi woni adde e men enen ɓe ananda hoore ma ɗen duwa walde fay men ɓe fiyoɓe janngu on faami si ɗum feƴƴi mi arta e men kadi fayin toujours kaka pay konkungo mi woni e arde jantelan kadi ɗon moƴƴa ɗon noon kami woni e arde ɗon ko kamɓe ɗiɗo mi woni yewdude kamɓe ɗiɗo ɓen wonɓe responsable ɓiɓɓe maɓɓe ko ɓen mi woni e wolande nenejo on e babajo on pay ko janngo mum école 20h 20h30 no duwa tawde hara o naati ka samburu makko o waalo hara no duwa tawde o naati ka samburu makko o waalo joni noon hiɗa huɓɓini télé payinkuɗo ndaare télé hiɗa ndaarde télé walla ɗa huɓɓini télé on ha gaynde ƴetti portable ma ɗa yehi jooɗi ka couroir to ka balcon hiɗa connectade toon jokki toon ha juma ɗa akkidi fay ɓen e télé on ko tuma wonoyɗa toon ha woni 0 heure 1 heure du matin yaltoya noon Samba Amadou dalanda kajjatu andantako on janngoytakere bimbi hara e wallade fay ɓende ɗum ɗon noon ko baba on e nene on fof fay ɓen ko ya organise normal heure waragol so yoni 19h 20h 20h30 jonnuɓe ko ɓe hirtota kon ɓe hirtoɓe gayntu na feƴƴu ɓe walɗa feƴƴu walɗa ɓe yaha ɓe waalo ɗum sa findiniɓe 6 heures ɓe immoto tawa sonja ala e maɓɓe mais calculi hoore ma amma ko bawon sa hiri ha 1 heure du matin walla minuit a waali ke on minuit hay si subaka noddinama a nani ka nooru ma pour immagol ma ɗon salligo juula ko probléme joni noon an janon ɗum wonanima probléme ko pay kun anaɗa hoore ma ko 7 à 8 walla 10 ans 12 ans ko on woni tawa to waɗata ɗum probléme bimbi wonanaymo probléme sa forti situation o imminima a lootimo yeeyo janngoy mo wawi wadde pendant 2 ou 3 jours 4 jours 5e jour on ko probléme ko hoore nden o heɓata probléme par ce que ngorre heƴata e tagaɗo
ko go'oɗano ha ko ɗanto kon timma walla hornen kontina musugol mo naɓamo ka hôpital ɓe na ko probléme ɗanagol o mari hara ko an waɗi an nene jong walla an baba jong kamɓe ɗon ɗiɗo ko ɓurɗo représentant ɗon wo ko kanko mi haalani ɓurɗo représentant ɗon wo kanko mi haalani pour yetogo fay ɓen yoɓe yaha ɓe waalo ɓe daway jangoygol sa waɗal ɗum ara wallali pay kummakum donc musidɓe langandi en haalay ɗo ƴetten clip goɗɗo goo waɗen toujours do ko émission emba mi niisi wonɗen e wadde silan yaltinde ɗiɗo sifa ɗi haalaji ko ɓaymiɗo andi on waɗɗo ko komi woni e wodo ɗo jango si pay kumma ko jangali walla ko heɓali ɓe yettike makko ɗanagol ɗanoto ka nder classe ko ɗum haɗi mo ande goɗɗum an tigui a niisi tawi ko hanno wiyamo yo waalo law walla payen ko innima ko hatta mi e bindi ɗin haray miɗo weela mi renta a niisi tawi ko hanno joɗnamo ñamete makko fewno kaddu ha ɗon ko ɗum waɗi si miɗo adde ɗum ɗo émission on ko emba minisi mi yeyta noon ka début émission on kam fuɗɗima ɗo mi yeyta noon emba minisi no firti piiji buy kono yarɗen wono wawi yollinɗo e nder didere kono muttirɗa o yirata ko ɓawli haray mayinka woniri Lama Sidibé gonga waɗata fenade hey hande o ka resi ɗo hande ɓandu makko ɗum no sofi de bimi jooɗi ɗo ko giggol tun o hande ɗa ndiyannoɗa ngal ɗo ka 6h du matin ɗo gono tappiɓe ka resi ɗo ko giggol rek 6h du matin on hande vraiment non yo Allah ɓeydo ndaari giggol no saƴa e nder Jama TV emba ɓandu mo no wuli ɗo hande ka direction ko giggol tun musidɓe Lama Sidibé no woli ɗo question la faala on landade an ɗo o yeton lan nano pular pour yoɓi faamu o wi ko janɗi fanɗi e ko fanɗi janɗi kon ɗum won ɗum fanɗi janɗi fanɗi mino humpa ɗum anduɗo ɗum wo yon tigui nodduɗo walla la yandi ka 78 116 82 38 janɗi fanɗi janɗi ko ɗum woni ɗum Lama Sidibé nga pular ma no luggi de wosi muusi no ŋaññe mais noon si feɗɗi me ŋañe Lama Sidibé ko sinima emba kumpay kum mamu no wowli layla o wi cankun tosokun no luttina cangol jalol no ronka luttinde ene ɓeɓe mamu ko ni wayi ɓay tun ko Sidibé o yetta ko ɗum hatta mi haala ha kono pulanga no luggi de hino luggi kono noon ko mi landi kaka fanɗi janɗi fanɗi ɗa ko ɗon mi landi miɗo landi on ka 78 116 82 38 fi mi anda ɗum ɓe andano ɓen ken kadi anda kono noon mi felamo de ko ɓe ka resi de o andi kadi Alpha Dara no wolno goɗɗum kadi en arta e mungo kono na joni donc musidɓe on nani ko mi halani on kon hara on yejjitali e Ceerno Bari merci beaucoup mi salminima Djidje Ceerno Bari kankadi mo darde Jama TV Ceerno Bari Top FM Top TV min weltanike ma vraiment ko wonɗa to fo parce que miɗen andi a daaray en même temps kadi a nodday ɗo vraiment waɗa intervention ji meɗen weltanima an kadi entreprise ma on yo Allah naɓir mo yeeso okkora ɓe ala ɓen kadi par ce que ko noon mo be ka wonti ɗon yo Allah wallu ɗum vraiment hiɗa weltana Ceerno weltani kadi ɓeygure mande fo min félicité kadi payko ma ko heɓuno ko bak on kadi e heɓali nantude ɗon kono noon mo félicita yo Allah ɓeyda mo gandal ngal ɓeydana mo kala donc noon tigui noon mi worirani noon nane noon fika jande ɗo mi accitali ɗum de sukaɓe ɓen walliteɓe de neniraɓe no mari hen part babiraɓe no mari hen part mo be no mari ton ko duwa liggintinde
mi woli fi dawgol ngol mi woli fi soƴƴugol ngol no woodi ko mi fuɗɗi mi wolali ɗon kadi ko kanko nenirawo on andi menen min yahay ka école ji min daaray ka école ji ko woni feƴƴide ton kon e musidɓe wonɓe landarde ka Jama TV hiɗon andi leñol men ngol ko wakkiliɓe marɓe hoore nokkel buy e duɗi buy sa yeehi ka fayɓe woni janngude ton sa tawali ko kamɓe woni go'aɓo a tawi ko ɓe ɗiɗaɓo walla tataɓo jentela moƴƴade fayɓe men ɓen enen golleñol sa naɓiɓe janngugol a toppitike ɓe kala duɗal ka naɓuɗaɓe sa waɗama ko wiyete gerdugol ngol ko hombo ɓuri wawde sa tawali ɓe koɓe go'o a tawi koɓe ɗiɗo walla koɓe tato en tout cas go'o on ɗiɗo on ha tato on si tawi woni ko normal yara a taway kamɓe ɗon tato jokkodirɓe ɓen ko enen on ɗum waɗi hiɗen mari hoore hiɗen jaɓi ɗen wakkilaniɓe kono woodi point goto momi faala on wowlande kadi ara noon hay goto seetinali koko mi eni hooram mi woni wolde de hina wonnama ko goɗɗo tindinanimi walla mi nana goɗɗo no filtani hoora par ce que min mi yahay ka école ji mi daaray mi yahay toon de mi daaray mi yahay ka janggete to mi daaray par ce que ko min wi hooran liggi ha wi hooran Dj Bouba lan duwa vérifier de piiji goɗɗi go mi anda ko honɗum woni enen probléme men tigi tigi wallahi fay men ɓe janggay si ɓe wallitama kono sonna men ɓe no mari erreur goto ɓe jaɓata lodde fay ɓe bimbi ɓe jaɓata ɓe wadde coñci laaɓuɗi bimbi ɓe yaaka école ɓe jaɓata haray ɓe aami pay kunkun coñcol ngol o fijidi ñallal ngal fof ngal ɓe wawi accude o walda ngol o wedda ngol o dawda ngol école ko min tagani yitere nden de wona wonde ko goɗɗo tindinanimmi accen ɗum sansen ɗum hey musidɓe mi innali yo ɓiɗɗo ma on heɓu coñci buy par ce que buy ko Allah waɗata buy ko Allah okkata mais yeru ko marɗa kon maranɗa ɓiɗɗo ma on kon laɓɓinanmo no nani ka laɓɓinanmo min dalma sabunde jarayde 50 sabunde jarayde 100 sabunde jarayde 200 mais no wodi ton ko wiyete o mo no wodi mo musappo no wodi mbo nogay no wodi 50 no wodi 50 soodu ɗum hoynana pay ko ngullinco e makko koy fetoɗa koy ka jemma ɗon sakkita ha laaɓa ha ma ha moƴƴa ɓoggol ngol no ɗon keppanmo ɗon henno no wifa ha bimbi no wodi no wonita ɗo yo weetu haray Allah lan ɗon yorni wattamo ko laaɓi koko yaa ɓay tun a préféri ko fijiduno hañ kon yo wala do mum o watto ɗum ɗon o yaha kadi janngugol je suis d'accord avec toi mi d'accord ma moƴƴa ɗum ɗon par ce que ko non Allah lan ɗon waɗiri mais kon to mi faala ya sansu ɗon ɓay tun o fijoyi o arti hiɗa andi bimbi salla jaɓiɗa desdi ko ɗin o yatta no ɓortumo ƴettu lincoy koye naɓa ka sio waɗu ndiyam waɗa omo fofa saƴƴita ha laaɓa poy naɓa ka ɓoggol yowanamo ha wetta bimbi lootamo ha laaɓa pos wattamo o yaha o janngoya ɓay tun hiɗa jaɓi yo waldude ɗum ɗon o yaha bimbi o jangguitoya ɗum ɗon kadi mi faala ya sansu komi faala ya sansu kon hina ko ɗuuɗi ko lincoy komi faala ya laɓɓinanmo non nani ka
forcé ala ton mais kono laɓɓinanmo conci ɗin o yaha o jangoya mais anti hande par exemple faɗɗi jango ko lendi weeti bimbi a wattimo laaɓude o yahi o jangoyi o arti e 13 heures o yayti e 15 heures o yaadi e ɗin o jangoyi no woodi woɓɓe si ɓe arti e 17 heures hewtugol maɓɓe tega sako on ɓe ƴetti kadi kaamil on walla deftere nden ɓe yahi ka karma ko maɓɓe concol ngol o yaarino bimbi ngol o yaatiri ngo 15 heures ngol ko ngol kadi o artiri o yeyti kadi ka 17 heures ka alquran ha joni mi raɗaki a faami goɗɗo nodde mi sikki tun e ndara se wawi hebdemo ka rési allo on jarama awa iɗon e jang jantun ala ton alhamdulillah ko homɓe ko hontunoɗo ton non ko min ñawde kende nde awa bisimilla ko ka émission faal ɗon participe de eyo awa bisimilla miɗo heeɗi o kono jondela noon alfaji dara mo wattuɗon ɗo joni o mo min ittiɗo joni eyyi awa on hokkima hombo e hombo ara guine en fof no okkanamo guine en o fof ka e homɓe kadi non guine artiste fof no okkanamo artiste fof no okkanamo ka ayi non ok awa on jarama merci beaucoup voilà ko noon tigi woniri ɓe ñawli ke inde nden ɓe tori ke alphajo dara ɓe okki guine en fof artiste on fof kadi no okkora on faami ka donc ko ɗon haadi en weltanike ɓe voilà on nani komi yewti kon ka wona juutingol haala wona sabotage kadi mi woni e wolirde pour ta goɗɗo jaggiran wonnema mi sabotay en enen no wawi wonde min e hooran ɗum no ka suudu an walla ka suudu nene goto an on walla ka suudu ɓiɗɗo an on exemple mi woni e wolde de kono so tawi erreur ari defe ɗon ka wonɗon wowlu enen fof koye nene goto baba goto gandal goɗɗo no nafa goɗɗo ka anda on faami ka goɗɗo no wona mo laabe tawa gandal makko ngal no nafa mo pita oɗo wona mo pita gandal makko ngal nafa mo maamu oɗo wona mo maamu gandal makko ngal nafa mo telimile walla mo gawal walla mo kundara sifa ɗin piiji en tout cas gandal wona frontiére ɗum ɗon kadi hina innugol komi jangi ko oɗo tumi nafata ko Allah andi ko hombo nafata en tout cas miɗo faala yo walliren ɗum ɗon fi ka sukaɓen si ɓe yahda ka école laɓɓina noon ɓe conci ɗin on andi o jangi bimbi o jippi ke 13 heures o yayti o jippoy ke 17 heures o arti kadi o yahi ka qur'an ko même concol o watti goɗɗo raɗaki no wawi wonde ko ɗum ɗon woodi hay goto raɗaki koko woodi kon ko ɗum ɗon ñamete a faami kono noon nde o yehi waɗiɗ ɗo fof o fiji ha ere walago makko yoni si tawi a desdi ko ɗum ɗon kadi bimbi o dawdata hiɗa dakorana ɗa jaɓana mais ta jaɓu o walda e ɗum ɗon o immo bimbi lootamo walla o immo hara o lootaki o yaada e ɗum ɗon kadi école wona innugol ñande complet goto yataɗo na ɗum woni e wolde de koko tawi ko o watti kon tuuni kon tawi kadi kanko e hoore makko o tuuni kon ko ɗum ɗon addi yomi wowlu on faami dawlare no wawi mo nangude hen piiji buy no wawi wadde hen donc musidɓe ko ɗum addi miɗo wolde fuyi ɗum ɗo hara yaafo ɗon na sabotugol ko par ce que mi yii ko ɗum waɗi silan wolde donc mayten ka rési mi sikki tun neɓata haray tan men on gasigoy so en heɓiti ɗo clip goto haray ko wayntagol hedditi ɗon si Allah jaaɓi e mayen okka men ka rési ɗo kono ɗo gandi ɗo ka rési no wuligo hande kay hande ɓeyde maɓɓe no ɓuuɓi may
ande wore amen no wuri de la ilaha illallah Mamadou Leluma Leluma sigido ma yayi ko ya muñño mijo gon kan ɗuytota ko kono tigi ɗon la weltata ɗo Leluma mais sigido yahi on tigi koye miijito ha ñande giɗo mum on arti wala musidɓe wonɓe e darde Jama TV neɓata men o yoni haray mi salmini on kadi mi salmini Ibrahima Tayer wonɗo ɗo e Wakam mi salmina kadi Elhaj Kumpaji Ibrahima Kumpaji kadi Ibrahima Sodi mi salminima Ibrahima Diallo mi salminima Mamadou Camara di Jije Mamadou Wakam koto en mi salmini on onon fof goto kala inde mum e hetto mum mi salmina Dian Diallo e kañuma e Jo wuri Kindia on fof mi salmini on mi salmina nene galle depuis haari Allah kanko e miñam makko Habi mi salmina kadi wano Safi Bari en tout cas kadi mi andina on iɗen winoɗe mari invité ha mi publie ɓe woni Alsayni Diallo Mali jammitiɗo Gloria kañuma e Hadi Mali wonoro ɗo e Wakam e Sellu Diallo kamɓe wonɗen ko eftuɗen hannde ɗo mais malheureusement ɗon anndi ndiyanɗan ko ɗan ade 6 heures kon ndiyanɗan heldude ka maɓɓe to wo télém wano e midi et quelque on faami tawi kaɓe wonton no woɗɗi ɗo seeɗa pour innugol ɓe ƴetta toon oto ɓe ara ga ɓe hewta vraiment haray ɓe tardi émission on ko ɗum waɗi si ɓe wawali arde haray ɓe yaafini moƴƴa vraiment ko jama on habbinoɓe kon haray yoɓe yaafini ha e lawol gongol goo si ɗum feƴƴi kadi mi andintina on anniversaire men émission la guineke ɗo e Jama TV ko le 22 octobre watte mo ɗum len ko ñaani nde ñande meɗen faala kala ndarowo Jama TV joɗitoɗo heɗo ko feƴƴata e Jama TV yo ar nde ñande pour fijiden jaɗiɗen andidiren arda wa émission mo wonɗa e darde on non seulement hasina émission lagguineke wonɗa e darde oya émission mo wonɗa e darde sabu on ɗon e on wonɗo e wadde émission on yo sabu ɗum ɗon waɗu ha ara walla sabu télévision mo wonɗa e joɗade ndara on yo sabu on waɗu ha ara pour yen andir ɗum ko watta que le 22 octobre ñaani inchallah miɗo salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden donc haray min on kadi iɗen wawi waynide ɗo kadi ha e mercredi inchallah si Allah jaɓi mercredi hiɗen mari invité ɗo molanaɗo himo inne junior Djidje Bouba no wodi paykun inti kun Djidje Bouba waɗilan idol inchallah ko kanko mi invité mercredi fealeji ɗi mi yaltinayɗi à partir de janngo on yiyayɗi ka nder Facebook e paykun kadi no golla ɗo e radio Walfadjri Safal FM ko ɗon o woni himo liggo toon inchallah e mercredi ko enege makko à partir de 21h30 ha e 22h30 on faami par ce que giɗo ma ko e ɓaawa ma jaka paykun ko yiɗino lan ha ko ƴettino temjiyan ɗin ko golliri pendant presque duuɓi par ce que goɗɗo tama ñande wotere tum on faami ha nde ñande o noddilan o nisilan andi o minni mi andamo vraiment o ƴettima o makko ɓen ɓe ari ha ka suudan o inni hay fusi addamo sina andingol mo lan kanko ko kanko woni min sago makko kala ko watta ko mi waɗi kon ko ɗon o rewata si Allah jaɓi Allah okkamo ko faala kon la faala mo représente de inchallah e mercredi arowo ɗo andonmo no wodi e mon hara no andimo mais hara andamo tigi tigi ko kanko ni mais ɓurton ande ko kanko ni kanko woni Djidje Bouba junior on faami ɓay tun o in tikelan inchallah jaɓi mi addaymo ɗo mi présente on haray ko teddugal mon fof min nawon ɗo kadi e ñallen e jaam bye ciao ciao ha e émission goɗɗo goo e laawol goɗɗo goo merci beaucoup.
te donne mon amour, mon affection. Désolé, mon cœur est déjà pris par une eau. Sois ton prince et tu veux être ma reine, ma Cendrillon. Tu veux que je dise que je t'aimerai pour la vie, demoiselle. Que je dise tu seras la mère de mes enfants, mon nom. Yafola, Yafola, Piqueji, Yafola. Désolé, mon cœur est déjà occupé ailleurs. Désolé, désolé, désolé. Tu veux que je te donne mon amour, mon affection. Désolé, mon cœur est déjà pris par une eau. Allons, les journées, tu es toujours en train de penser à moi. Tu veux que je sois là d'un moment difficile, ma chérie. Yafola, Yafola, Piqueji, Yafola, 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 Piqueji, Yafola, Yafola. Mi fala kwa ya Yafola, bayire mi da fenangolna, mi na mi do iduma, tako fenangolna, bende ande idi no gotogo, mi da sonyo golna, amma mi di do, mi susata jamfa golno, si mi ni mi do iduma, harai mi fenanima. Désolé, tu seras jamais dans mon lit. Désolé, tu seras jamais dans mes bras. Désolé, tu seras jamais dans mon cœur. Alors Yafola, Piqueji, Yafola. Pardonne-moi si j'ai t'offensé, demoiselle. Pardonne-moi si j'ai t'ai blessé, demoiselle. Ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas partager mon amour. Désolé, tu seras jamais dans mon lit. Désolé, tu seras jamais dans mes bras. Désolé, tu seras jamais dans mon cœur. Alors Yafola, Piqueji, Yafola. Tu veux que je te donne mon amour, mon affection. Désolé, mon cœur est déjà pris par une eau.